Florida's Mini Tyson, introducing Isaac Pitbull Cruz. Giovanni, el cabrón, Cabrera. No, he hurt. Trying to punch back, but instead he goes down for... Trained at Wildcard Gym, moved back to Mexico, and that is... Short hook lands, and Flores is down again! Oh, no doubt about it. He was hurt by the first shot. Every single... De combate con todo, se va a la lona. Habilidad y resistencia a Félix, el de rojo, y otra vez el gancho. Tiene que estar llaveando y también aprovechando que es... ¡Opa! ¡Vámonos a la lona! Está mal, esto puede terminar en cualquier momento. Este es un devorador, este es un auténtico pitbull. Este hombre te desconoce, le mete a la izquierda, dolorosísimo, tiene que terminar. There's a huge left hand. Good night. How to survive. Less than a minute to go. Cruz is going to be offensive. And a massive left hand followed by a right hand. It is all over. Isaac Cruz. Doing it. His right hand is down too low. He's going to get hit with another left hand. But here he answers with... Watch Harris come back off. Oh, look at that. Look at that. It's 5-8. Cruz is today. And found a way to kind of neutralize him. But tell him, all right, set up those hooks with the jab. That left hand. How did he survive that shot? Cruz attacking the body with three. Oh, the right hand of Sock Cruz. Blanco fácil, tiene velocidad el campechano y puede ser un pleito importante. ¡Uy, la mano izquierda! Y ya lo tiene. Echa para atrás y no se cae por... ¡Oh, el gancho! ¡Qué manera de meter el gancho de parte de... You know, top prospects as well, and he's beating them. You know, if he gets... You see Rojo complaining and Cabrera moving and punching at different angles, slapping you. holding. That happened in round number 6. Giovanni el cabrón Cabrera. And Cruz is not so much of a jabber. James Green going to have his hands full as these two go at it. There's a nice left hook to the body by Cruz and a left hook upstairs. Targets pounds to all. Big story in this fight. Has he done it in all of them? And there again leading. Success now with the left, and there's a nice... He's super awkward. He's able to land a right hand. Then I get in the sauna, and then, you know, I water load, then I get in the sauna, and I said, well... You could see him look more confident. Just covering up against the ropes. Yeah, with a set of trap. He's trying to draw me. Look ordinary, average. Derecha. Muy hábil, se está enconchando para tirar desde un mejor ángulo sus golpes. El Piquet Martínez busca, pero como lo señala Octavo Meirán. Golpe. Y esto es por golpe, Se acabó. Termina este tercer round y ahí los tenemos todavía. Está Isaac tirando todo tipo de golpes, pero no puede aprender a Iván. Ahora lo baja con una derecha, le tira todavía con la rodilla en tierra. Se acabó la pelea. And make it a very difficult night for Giovanni. Giovanni uses his speed, uses his youth. Fight from very get-go. Nice combination by Giovanni. I love the hook
to the body and the head. His right hand is down too low. He's going to get hit with another left hand. But here he answers with... Watch Harris come back off. Oh, look at that. Look at that. Y el golpe también de Cruz en la última parte de este episodio. A la derecha. Y de nuevo la cuenta a la derecha. Y la última. ¡Qué clase de golpe! Tres. Extraordinario. Le dice si se puede, se puede. No se puede. No se puede. No. Levantar las manos, pero se ha convertido en un verdadero costal, Octavio. ¡Uy, qué buen upper! El upper que decías, y ahí precisamente. Está, dibujado y precioso. Sí, señor. Sube al recorrido de lona. Y ahí entran los puños justamente de Cruz, pero también viene la respuesta del colombiano. ¡Uy, por dónde! Le suelta la mano, no dobla. Este que es un costal de experiencia pura, el colombiano. Ahora sí. Inteligente ahora al momento de ir hacia el frente. Intenta otra vez hacia las cuerdas. Liñan seguramente se va a quedar ahí. Y ahí está. A ver si el colombiano puede seguir. Y decíamos Cruz unloading on Francisco Vargas and the Fistic fireworks that we anticipate. James Green was, and man.